Yes, it's a very good morning. It's a very good morning. It's a very good morning, and it is actually a wonderful day. Si lapha eperishini yasemhlosheni eNgaba, eperishini yasemhlosheni eNgaba, iperish lesisebentela kiyo umbishophi lo bukela idiocese laKangwane beka khona umbishophi wediocese laKangwane kuyinjabulo ke le ukuthi ngilapha kule parish iparish la khona samkeliso esibanye lengibona enta umgudugudu lomatima lapha yana eSt Anthony under Hlatikhulu parish usibusiso kakhulu ke kimi Sibanyoni bazalwane but ngithe nje asesike simnike isikhathi namhla ake asivusele angekho epulpit anguye kumbe angakavuli nje umlomo asivusele kumbe angaqala ngekusipha nje umthandazo oqala kuze kuthi ukukhuluma kwethu konke utoba centered around a prayer. Please, my brother. Amen. Siyabona namhlanje ukuthi Nkosi sithuba lokuthi siphile ungemandla emsa wakho uNkulunkulu ongcwele ungemandla emthando lwakho sibonga nje uNkulunkulu ngalolu suku lanamuhla ube ngosumtimba ube ungahlangana nemphefumulo. All the glory belongs to you, our majesty. Sithi bayetha uNkulunkulu ongcwele thatha lonke idumo ngosilungo lwakho thatha bonke ubukhosi bokufanele njengaNkulunkulu sihole Nkosi uhambe nathi ushishile nathi Nkosi ebuzeni belanga bonke lokhu sicela ngokukholwa nangokulethemba lakho ligama ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu mnakethu anganoma ngibite kahle libito lakho kumbe ungabingelela laba silandzelako under this platform nokuthi utisho ukuthi vele mbabamba ungubani wakabani wena. Ngiyabonga kakhulu mfundisi libito lami ngisamkeliso ngakaSibanyoni lelinye ngengift ngengisipho ngiyamthanza kakhulu uNkulunkulu kunako konke lokho ngicela ukungeda lokungekho ID ukuthi ngiyamthanza uNkulunkulu lelinye libito lami lethi ngumntwana kaNkulunkulu. So ngingaqala ngokusho kancane mfundisi i-background yami ngingumntwana lo simsikise ekhaya ngilasiboni kumake ngikhuliswa ngogogo kakhulu angabi nesikhathi lesithe ngihlala make ngikhula ngaphansi kwesandla sagogo. Gogo lebeka kathi angumshumayeli khona lapha ebandleni lase-Anglican abe ngumshumayeli khona lapha eMhlosheni parish. So gogo kimi ube sibusiso kakhulu ngihlale ngisho ngithi yize make sewashona kepha ngeva buhlungu kakhulu nakushona gogo ngoba gogo ube isambulelo kimi ube kimi impahla wabantu bonke nangive emakhada gogo was making sure ukuthi uletha kushisa. So wangikhulisa evile Nkosi since Sunday school ngihamba naye gogo ngiphatha emakhaso akhe ama-vestments akhe ngiphathele amabhayibheli siyahamba siyenkonzweni umfundise lokho ukhonda uNkulunkulu bekahlale asho athi samukele ngifuna ukuthi noma ngingasekho emhlabeni ungakwadi ukuthi ngikushiye nesayela ukuthi umethembe uNkulunkulu. Umlanga lelinye ilanga wathi ekhaya namhlanje uvula ithuba lobufakazi wonke umuntu efakaza umlanga kahle gogo lena akavusela abazalwane bekathi sanibona ndithandwa eNkosi yethu Jesu Kristu nabo lekufike ngimkhumbula ngakho. So ngiyasukuma ngalinye ilanga ngiyafakaza ngithi mina sanibona ndithandwa eNkosi yethu Jesu Kristu ngithule ubufakazi bami every day nangibuye esontweni bethiwani esontweni afuna lokho kuva ukuthi besolo sikhona bemkhona esontweni. So lokho kungikhulise in such a way kungikhulisa ekukholweni. Ngiyambonga kakhulu
gogo lomnikete uNkulunkulu losikwa lekuthe noma ashonile 2016 soloku konke lokho lebakangifundisa kona ngikubambile. I wish uNkulunkulu abengamkhombisa gogo ukuthi ngikubambe namanje noma sangakho emhlabeni soloku ngihamba endleleni le abeyafisa ukuthi ngiphile ngayo. Ngicabanga ukuthi i-background leyo mule ngikhula nje vele ekhaya lelade uNkulunkulu lebonke nabomalume bami nabobani ekhaya vele kunabafundisi, kepha lokho akuzange kwamnika isiqiniseko ukuthi mina ngingamadi uNkulunkulu. Bangaba khona abafundisi kungendeka lokwanaloko abayadi inkosi, kepha ithini mina i-relationship yami noNkulunkulu. So ngingasho ukuthi Samuel Sibanyoni nguloyo lokhule phasi isandla sagogo lowashona gogo amele ayeka form 3 solo kwaba uNkulunkulu uNkulunkulu wamlondoloda ngacetha sikolwa sengingesenayo gogo lebekabhadala school fees but wangibamba ngesandla uNkulunkulu up until this far angeke azangiyekelele. Kunemhlabelele ngimthanza kakhulu labawatiko nalanga ngashumayela khona noma ngabaphasaba ngathi la ngikhona khona umhlabelelo liqulo 79A Jesu uzwana ngomsa wakho loke ngiqelako liqulo lelo ngikhuliswe ngalo gogo wherever I go wherever lebesikwende ekhaya njalo nasithandaza bomuva athi Jesu uzwana ngomsa wakho because konke lesicelayo sikuthola ngaye. Amen. Siyabonga kakhulu mnakethu Sibanyoni, siyabonga kakhulu kusinika i-background ukuthi udalwa kuphi, udalwa njani nokuthi uwesingaki ekhaya. Siyakubonga kakhulu lokho, siphinde sibonge ne-role leyidlalwe ngogo empilweni yakho, empilweni nje general nasempilweni yakho yekuthi wakheke ekukholweni. Asikucali ke lokho ekukubona sibonile eBhayibhelini kunemfana omncane Timothy lena naye wakubona kugogo wakhe waphinda wakubona kumakwakhe kwagcina sekukuye. So siyayibonga nje kakhulu i-role leyidlalwa abantu abadzala etimpilweni tebantu abancane. Maybe before sithi sisuke sibhekele kancanyana nje ngiva ubala gogo ubala make angibuva ubala babe angathi kanjani noma it was a gift ngoba igama lakho lelinye gift ukuthi maybe waqhamuka nje without a father kwente kanjani lapho. Ngiyabonga kakhulu mfundisi. Angizange nokuthi ngingambali babe umuntu lengingamadi solo ngatalwa amadi ngababe make ngakhulela wangibelekela wahamba wangihlalisa nagogo whereby babe umuntu uvelele ngamadi kuthiwa washona ngimncane in such a way that ngiphutile kwathi umfundisi nasekhaya ngathi this year 11 January kaSibanyoni solo kukhula kwami for the past years bengisolo ngingadi ekhaya kaSibanyoni. So uNkulunkulu amuhle kungikhane ke ambulile ukuthi ngikuphi. So lento yokuthi ngingadi ekhaya ngingamadi babe ngingabadi bo anti ingende vele ngangabi na. So babe akabi khona empilweni yami bakhabo babe abakabi khona empilweni yami laba bekhona empilweni yami bomalume nabomamncane nagogo lengikhula nabo kagogo la mdala khona ekhaya. Siyabonga kakhulu mnakethu kodwa nyalo iminyaka yakho nje na ungasho sawahlanganisa amashumi lamabili noma usawahlanganisa roughly nje ngikumbe you don't give us the exact age but nje emashumi lamathi sowahlanganiseleni. Mfundisi sengihlanganisile ngicabanga ukuthi nabo 20 banibani. Yeah. Siyabonga kakhulu baba. And nginembuto lapha ukuthi njengalokhu naku kuyabonakala sowukhulile impela labanengi uyayikhande ukuthi laphana boma age of 18 banibani 15 kuya lena sebane bantwana yini wena kahle kahle lekugcine kangaka ngiyayiva irole yagogo ekukhuliseni nase
nikeni inkolo ukuqondisa endleleni, but wena nje personal ngoba labanenge kuyakholwa emakhaya they are very religious, boyise nabonina abafundisi bakhokheli kodwa nokhanda ukuthi so nebantwana outside wedlock, lowo muntu futhi usesemncane kumbe usafunza, kodwa wena naku asimboni baba kodwa na indlela yakho seemingly soloku ihlobile angathi noma kumbe ukhona nomfihlile yini kwente waqineka kwaze waba ngesikhathi. Mfundisi ngicabanga ukuthi imiyalo lengikhule ngayo ekhaya ngiyona le bese lengibambile. One of my bomalume bami uvame ukuthi Samukelo, ungibita ngaSamukelo. Samukelo ungaqali mshana ngokuthi ube nemntwana ungakamthathi noma ube nomntwana nalomunye umuntu hayi emshadweni kulukhuni. Ngicabanga ukuthi uyabo nami ngilesimo lemkhulekiso mfundisi ngikhule emndenini kumake asibe tibongo letifanayo, so asiphumi kobabe labafanayo, so lento leyo uyabona because kukhona labalapha besibongo leside le bavana bodwa kuba naleyo division. So nami ekukhuleni kwami nginalento lethi angifisi ngibe ne-impact ekwendeni lokho kubamba abantwana. That's why namuhla soloku ngide umntana ngisahamba ngalendlela leyo ngifise ukuthi ngibe naye emshadweni umntana kuloyo uNkulunkulu ayangibusisa ngayo uma angibusisile. Asikhona ukubusisa uNkulunkulu. Asikhona ukubusisa uNkulunkulu. And kunento lengiyinotisile again Sibanyoni Samukelo gift. I've noticed where you really love your family, your siblings. Ngubonile lokho. And even bomshana bakho ngubonile uyabathanda. And you haven't mentioned baka Sibanyoni bo auntie bo bani kangako na ukhuluma, but khona into lenginotisile ukuthi this year January ukhonile kwathi ekhaya bobabe wakhona kwathi bo auntie nabo bani. Ngiyabona ukuthi you've got that love for the family even if you didn't count them in general na ukhuluma nje, but there is something lenginotisayo ukuthi you were still yearning for the family. Ukuthi uze ufike wethu yini le kwente ukuthi noma ngabe uhamba lesigaba lesi but uqhubeke ubathanda uba embrace ubafuna yini le kwente wafika kuleso sigaba leso. Ngiyabonga mfundisi lokunenda ngithanze ifamily ukuthi after all impilo ethi siyadzingana lesandla sangaka right siyadzinga sangaka left. Ngiyanginake umuntu unakaphethe libhakede noma ngitinake mina ngiphethe libhakede. Lesandla lesingasiphethe libhakede lesi asibi sekhikhini but sithatha ishape yokuthi sifuna kusime sibona unakaphethe libhakede kuba khona ukuthi lesi siyaphakama, which means siyadzingana ekwendeni. So ifamily ngikhanza mina ngokuthi kunako konke kumele ukuthi uthi Jesu ngalekelanga nangabe uqabene nabhuti wakho uqabene nemnakelo yorada ukuthi ushiye lo mnikelo uhambe uyolungisa kahle kahle ukhuluma inzaba ukuthi ifamily imgcoka kanganani. So ngobosisi wami lentalwa nabo kumake ngiyengithanda ukuthi sivane nabo bangahlale basho ukuthi nakuthiwa umuntu osihlanganisako samukeliso akathandi ukuthi sibe buhlaluhlala. So kungako sonke isikhathi ngifuna ukuthi ifamily sivane because once savana kufamily, once abambana as a family kude lo munye lo uyawukhona ngena nesithi angeke sakhona because after all ngingaba sebandleni mfundisi but I need that family after all ukuthi ingibambe ngesandla. I need that family ukuthi nangigijima ngiyokhala ngikhale kuyona le family because life is a journey, we need each other. That's why lokunenda ukuthi ifamily ngibambe madoda etandla in such a way ukuthi noma ngabe ngonile kulabadzala ngiyabuya humble myself malume ngiyaxolisa, I'm sorry ngiphambukile endleleni but ngiyacela malume ukuthi ungibuyise nangabe ngibona ngathi sengiphambuke endleleni ngidonse ngalijoba because I only want ukuthi sibe munye sibe libumba ukuze kube nalokuphumelela. After all we are a team, we win together. Nangabe ngihlulekile kubukwa my family, nangabe ngiphumelela kubukwa my family.
Siyabonga kakhulu Mnayethu Sibanyoni. Uyathi Mnayethu Sibanyoni, angathi what is your observation? Nangibuka namuhla cishe bantwana labakhona asengekubekise nje bantwana labane badala bayabafundisa esikolweni, labanye babanika imali ukuthi bayogibela ma-public transport, labanye babedame nje ukuthi baba-organizele i-transport, babanike nemkhero, babathengele manye-ifomu benteni. But ukhande labantwana le ndlela batiphatha ngayo ingasho kwekuthi ku-appreciate ukuthi badali kanjani, but indlela nje kuba ngazuthi lo mntwana kuyamcasula nje kona lokuthi unemntali. Angathi ukuthi ingabe uya-observa nokona uku-observa ingabe ungathini ngako, kwentiwa yini, kungakholwa noma kuba ne-lack of discipline, noma kwekuthi namuhla sesiphila ku-community yamalungelo. What would you say if you have observed that? I-challenge lekhona kakhulu mfundisi leyo, lomunye yemithwalo lenginayo ukuthi bantu ikakhulu umuntu ongahloniphi. Mfundisi ngihlala ngisho ngithi there are two things lengingadithanzi ngemuntu. Kwekuqala kungahloniphi, kwesibili